Yo, namire bookmark yolngo. Numakangama yolngo radio news. Hello, bookmark. Dunia yurta update daw COVID-19 boy. Daikon Wednesday, 15th of December. Berpro gagatur. Una government tumalap mangal 7 bulo yulngo COVID-19 miriri mir. 3 tiangun bala yulngo una Catherine. Ka bulo 3 yulngo riri COVID-19 mir. Una Timber Creek ngur. Ka ongacha bingur Calgary ngur Wave Hill ngur. Uni marma yulngo mandain. Wandin gan bastu bingur Timber Creek ngur. Bala Royal Down Hospital la. Pala manda unilin dawin mangal uni manda riri mire. Tuan jange makbai ririn walal marangal uningi bas ngurmala yulngoy. Bili manda uni manda yulngo marama unili bas ngur. Dual na pudo dawo sharing exposure site pui. Dual dawin unina permeringi. Exposure site ya dual wanga uni yulngi COVID-19 riri mire visiting. If ngay ripu ja yulngo ini visiting wanga, ngay ripu nguni yulngo riri miramak. Bookmark tuli visiting Catherine in the last 2 weeks, numato diang balamaram COVID test. Ka government jaga jal mirir bookmark ko, numato bichande COVID test maram in the next 3 days. Ripu napurto, ka dual mala following, naputo jaka napurungay napur, family ka community. Marang nungu COVID-19 vaccine, o if niga ririkton, marang nungu COVID-19 test. Marka per bookmark buturo bichur yulngu area go niga jal mirid bulo yurta dao. Yo, thank you numalango. Buturit daw tambal yolngo radio li.